Reka ndabashimire cyane bakunzi ba televiziyo Heritage kuba mudahengeshanya kudukurikirana muri mu mihinga itandukanye ku isi yose muciye ku mihora yacu ya Facebook, ya YouTube, ya Twitter, X hamwe na Instagram no kuri Canal Plus muri Afrika yose hamwe na Star Times Cards. Muramubona imbere yanje ko namaze kwakira umushitsi wacu muramumenyereye mu ndirimbo zitandukanye, harimo indirimbo nshasha ziryoshe nyinshi. Twagize amahirwe yo kwakira Obed Zawadi kugira ngo atuganire kuri izi ndirimbo n'ibikorwa bitandukanye by'Imana ariko arakora. Obed, ndakuramukije. Ninge ndabaramukije. Mworamutse bariko baradukurikirana mu mihinga itandukanye. Murakoze cyane. Naka cyo ko baramusa mwese aho muherereye ga mu Burundi, abari mu mihinga itandukanye kubije kubivuga, mwese ndabaramukije amahoro y'Imana abane na mwebwe. Amen. Abatari bake barakubona mu ndirimbo zitandukanye, ariko twashaka tubwire mbega urinde utwidondore. Nitwa Zawadi Obed, ndi umupapa afise umugore umwe, ubu mfise umwana umwe umukobwa. Bitwa gute? Yitwa Milana Ineza. Hama ndakijijwe, hama nkaba nsanzwe ndangura ibikorwa by'Imana mu ishengero rya Eglise Life Center mu Nyakabiga. Yego. Kuririmba byatanguye gute? Watubwire ngene winjiye mu muhamagaro kuririmba. Iki gikorwa cyo kuririmba ni ntahe ndende. Ndibuka ko hari igihe uvukira mu muryango, kujya abana bashobora kuvukira mu miryango ikijijwe, hama kisangura muri Sunday School, ariko ubwo buzima bwo kuba muri Sunday School uriko urabamwo utari kuramenya w'ivyo urimo nk'umwana, ariko mu gihe runaka ugasanga Imana ifise intego iba yarapanze, kuko burya projet z'Imana ni nini cyane gose, mugambi w'Imana ni munini cyane gose ku buzima bwacu. Nabaye muri Sunday School, mvuza akagoma kajya haguma sinzi ko habona, akagoma gatoya gucyanye gatoya ni korale mutamba, ariko ibyo ukabibamwo nyine uvuga ati ndi mwishengero kiri umwana, mu nyuma ugakura ja muri korale igira kabiri y'ugwaruka abantu bakuze gatoya, hama mu nyuma yaho ndabibamwo, ariko je nimva kumenga ndakine kuba umuzicien. Hama mu nyuma rero aho naje kubona ibyo kuririmba by'ukuri, maze gukura niga muri École Technique de Bubanza, narifise umude groupe w'umugenzi yitwa Reverien Nahimana. Ndibuka ko uwo mude groupe yize kumbwira ati Obed, wowe ufise indi ngabire, naho ukunda gucuranga, ukunda kuvuza iyo ngoma y'uruhu, ariko ufise indi ngabire wazi kuririmba. Nkambwira ati shaje wapi vraiment byo kuririmba sivyi wanje, numva umenga sinshaka kuvyumva ko sinabikunda, ariko mu nyuma ambwira turafise iyo ngabire muri wewe. Mu nyuma niho twakogariza ama evenement muri groupe biblique, icyo gihe ndongoye gisata cya louange muri groupe biblique icyo gihe. Hama cambwira ngo uyu munsi ari ndimo nshaka kuza kuturirimbira. Iyo ndirimbo rero naririmbye biramuryohera, acambwira ngo vraiment shishikara. Naho rero natangiye kubona ko iyo ngabire nashobora kubiri muri jewe. Mu nyuma maze kuva muri TB nje i Bujumbura, niho naciye njya gupasa ikibazo hariya muri Life Center. Icyo gihe yari umugwi wo guhimbaza Imana rurongowe na Apotre Apollinaire. Hama ndapasa ugira kabiri. Hama mu nyuma niho rero naciye mbandanya. Yego. Tugiye kuri parcours iryoshe, ndashaka kumenya mbega ico gihe warumviriza abandi baririmbyi, n'abari baririmbyi bakwinspira? Narakunda Richard Nick, sinzi ko mwibuka mu Rwanda. Ndibuka ko nicyo gihe muri ETB indirimbo ya mbere natangiye kuririmba muri ma clôture tugira ama evenement y'ama groupe biblique. Indirimbo naririmbye indirimbo twasingiza umwami ni mwiza. Icyo gihe muri groupe biblique Bubanza, narakunda Apotre Apollinaire, indirimbo ziwe cyane gose, nazikunda cyane gose. Ni nabo hanini. Hama mu nyuma hacanjiramo umuririmbyi yitwa Dudu, et puis naba Davidi,
bon hari aho muri iyo angle. Hanyuma kwandika, mbega kwandika wowe watanguye ryari? Umuntu ariko araraba indirimbo ufise n'indirimbo nyinshi kandi ziryoshe, byumvikana ko ushobora kuba watanguye kera. Turashaka kutusangize kuri iyo parcours yo kwandika ku ndirimbo. Kwandika indirimbo vraiment bon nibaza nkiri muri ETB nyene, gusa kera mbere nkiri bon ko ari hano natanguriye. Ndibuka ko ndi umwana bon narakunda nyine kuririmba indirimbo zitandukanye cyangwa kumviriza abaririmbyi batandukanye, indirimbo zitandukanye. Sinzi ndibuka umunsi umwe ngiye ku ishuri nigeze gucererwa ku ishuri, bo hari mu Rwanda icyo gihe nigeze gucererwa mu ishuri ndiko numvise indirimbo ya Lucky Dube. Icyo gihe vraiment nibyo byoroshye nayikunda izo ndirimbo z'amaregezi yo nazikunda. Uko nataha muhira nasanga ndiko ndafata utuntu nyandikisha, ariko nkabona umenye ndiko nandika nyine bidashoboka, sinatahura ibyo ndi mu busanzwe. Mu nyuma bo maze gushika hejuru gatoya, maze gushika muri mu w'icenda, nari mfise ikaye, nafise akantu k'agakaye nakunda gushiramo uturirimbo, ko nakunda kumva indirimbo zitandukanye. Bo urabona uri muri âge d'adolescence, hari igihe usanga uba inspiré n'ibintu byinshi, hari igihe usanga umviza imiziki y'isi, hari igihe usanga umviza imiziki y'abandi. Ndibuka indirimbo yigeze kuva mu cyo gihe tukiri muri 9e ya Dilema yo bita ndetse ni umunyamerika, tukayisubiramo cyane gose, ariko bo uko kuryoherwa gusa kumva kukunze umuziki, kumva kukunze iyo midiho, kumva kuyikunze. Mu nyuma abavyeyi niho papa wanje ambwira ati none Gaubert, ibi bintu ubonawe ari byo bikubereye by'ukuri. Gato ko urugendo rwagiye ruragenda nkura, niho natangura kuzana ndagerageza kwandika uturirimbo, ariko nkatwandika uduce sinduheze, ibindi nkajugunya. Uyu munsi nkaba nayibuka, ejo nkayita. Maze gushika rero muri ETB, maze gushika muri ETB niho novuga ko urugendo rwatanguye neza ko vy'ukuri niho naciye ninjira neza mu muhamagaro. Nari mfise carnet yiwanje nandikamo indirimbo. Iyo carnet bo hari indirimbo naronka ndazirose, kurota ukarota uri kuraririmba, hama ukavyuka mu gitondo wibuka kamelody agace, ibindi byatakaye, ariko ukavuga ati hari amajambo nibuka, ugacu yandika. Hama uko nagenda nandika mbika, hama nkandika indirimbo. Mu nyuma uko ugenda urakura, hari igihe usanga mugakiza uko ugenda urakura hariho ugutahura no kumenya ubusanzwe wari ufise mbere. Hama mu nyuma maze gukura ukabona umenga ibyo wanditse biri hasi cyane, ugacu uhindura. Naca mpinduriramwo. Bon novuga ko ndi muri ETB niho byatangira kuza birakura cyane gose, yo kainda yibika gushika naho inshitsi ni Bujumbura ngiye kwiga kuri Université d'Irak. Rero niho naciye ngira gute, naciye njya muri umutima cyane yo kwandika cyane. Ego reka mvuge nko ku ndirimbo zawe zimaze gusohoka zimwe, utubwire nk'igihe wazandikiye. Hari indirimbo yitwa Uruwa mbere, kuba wayanditse ryari? Wayanditse gute? Uruwa mbere vraiment indirimbo nanditse kera, ariko ndandika naho ntari mu bihe bimeze neza. Bazi ko hari ibintu navuze buriya kandi mvume ngashaka kubivuga. Mu busanzwe jewe navukiye mu Rwanda, ariko mu kuvukira mu Rwanda abavyeyi banje ari abaye ikintu cyo guhunga. Duhungutse tugarutse mu Burundi niho twaciye mu buzima butoroshe, ubuzima bugoye vraiment, bugoye mu muryango. Turi mu Rwanda twa dufite ubuzima bumeze bien, ntabwo watahora kuri impunzi. Ico gihe bo hari abantu bazamuhira bakavuga ko baje kwa Murundi, ntitubitahure sibyo. Ariko gihe tugateza ahandi bakavuga ngo tuje kwa burugumestre. Donc kwa burugumestre ni sokoro wiwanje, yarasanzwe ari mustanteri wa commune, icyo gihe commune Mugina. Rero mu nyuma commune Mugina ni muri Cibitoke. Mu nyuma niho bavuga ngo tuje kwa mustanteri, tuje kwa Murundi. Donc byari yari byo tukaje ngo nti mutubwire. Mu nyuma aratubwira ati ntabwo muri Abanyarwanda, muri Abarundi. Rero icyo gihe ndazi ko na papa w'iwanje nuko byo babirebire cyane rwose. Ndibuka ko n'igihe tuvugiye muri zo quartier, hari quartier z'abamizirima, hari quartier y'abamizirima, papa afise abagenzi b'abamizirima, kuko papa ari umuntu ari sociable cyane rwose. Yarakijijwe ariko ari umuntu
akunda n'abantu benshi cyane abamizirima abantu bagenzi biwe cyane n'abakristo ko nyine mu buryo nyine busanzwe bw'ubuzima busanzwe ariko akaba umukristo hama no kunyita izina nyita nyine Zawadi kuko izina Zawadi Obed nibaza ko ni izina ryavuye ahantu hakomeye situ izina Zawadi Zawadi ni izina ryavuye ahantu hakomeye ko ndibuka l'histoire de ma mère mama wanje amaze kuvyara inda zingahe zose abana bitaba Imana gushika ubwo ndonka mushikanje umwe uwo mushikanje umwe niwe yaje kubaho na batazi kazobaho mu nyuma hagati yanjye na mushikanje kuko mama yamaze gutakaza imbyaro zirenga zibiri imbere kandi yarimo n'amasa hagati yanjye na mushikanje hacatakana ndi masa abiri donc na jewe naho narinje mvuka ari bavuga ati uyu nawe nta kubaho kwiwe kuriho toni baza ko papa yahisemo kunyita Zawadi mbo nk'ingabire yindi aronse mu muryango ntago byari byoroshe wumvise umubyeyi kare gusigurira vuba mumva ko bibabaje cyane gose yo niho haciye hava n'iryo zina Zawadi kuko ari yumva n'amazina yanjye yumva ukibaza ngo bego umutipe n'umukongomani niki sindi umukongomani ndi umurundi hama nyuma yaho tugarutse mu Burundi rero none nishitse dushitse mu Burundi ntivyoroshe vraiment ubuzima bwaragoranye cyane gose birakomera cyane gose kuko ndibuka ko no muri ivyo bihe umunsi umwe njanye na mama wanje mu murima bashikanje ibintu byo kurima ntabyo bari bamenyereye ntabyo twatuzi vraiment byo kurima ntabyo twatuzi turi mu Rwanda ariko bashitse mu Burundi ewana baza ari abantu abavyeyi nyine umva ubuzima bwahindutse nta kintu kimwe utaza gukora kuko umva byahindutse hama muri uko gushaka kwiyungunganya muri uko gushaka kuraba ku rugo gobaho muri uko gushaka ko usubizwe vyawe naho bitakunze neza cyane gose nkuko umuntu yavyifuza ebana bashikanje bakanka kujana na mama mu murima rero nje nkaca ngira ikigonga bati mama reka ndamuherekeze mu murima papa rero ko yarazi ko nkunda ibintu by'indirimbo cyane ampi radio yari radio itukura ati ugiye mu murima cyangwa amapiri titwariye radio ugenda uje kumeza imisi yose nakunda kumviriza hari radio nakunda kumviriza radio ivyizigiro nakunda kumviriza radio ivyizigiro bakunda gushisha mu ndirimbo za Apollinaire umunsi umwe ndibuka ndiko ndarima na mama wanje turi mu murima ndiko ndamufasha kurima byanse nyine nanjye byanyenyeye kabisa sinzo kuntu nicaye gukira dirike bavuga ariko ndi mu ndimo Apollinaire ngo wavuye mu ijuru za mu yisi abana nikurukundo tayumvise ndabwira mama iyo ndimbo nyine yamfasha kabisa ko ndi mu murima nyine numva kumenga shaka kurira ndabwira mama cyo uyu muntu tuzoririmbana mama acambwa ati pfa ngaho ijiri kuriyumbira ntaho muhuriye urabona ko hari ibintu bumenga ntibisa umuntu ari mu murima uzoririmbana naka umva umenga ni ibintu bitumvikana na gatoya bitatahuritse muri yo way mama nyine cyo gihe nyine ndababara ndanambwira ati bere ndabihagaritse sinsura kurima urimenya ca ndicarira wana nicarira ndambwira ati ahubwo nyerutse ava dutahe hama nyine icyo gihe rero sasa biravaho nje njya kwiga rero muri ETB nca ndonka ikibanza muri ETB icyo gihe ndonka ikibanza muri ETB ntago naho nyine byari byoroshe hari abana benshi rero ko baragura ibibanza bamwe batanga inka kugira ngo baronke ibibanza ariko ndibuka ko icyo gihe ikibanza cyane nacyo ndi n'umukozi w'iwanje yarari ino mu buryo bworoshe nca ndonka ikibanza muri ETB nza kwiga A3 muri electricien de sienge nsanzwe n'umufundi buriya n'umwana ngo cyane mbo electricien de sienge muri A3 nayize jewe ko nemva mu système mu Rwanda vraiment hari ibintu byinshi byangoye ngaha igifaransa bikangora kabisa mu nyuma niho naciyengira gute cyemvuga ati aha anyereka ndiga ariko muri uko kwiga niga muri jewe vya bintu vya kera bingarukamo kwa gukunda umuziki kwa gukunda indirimbo kwa kugira iki bingarukamo cyane gose mo ndibuka ko maze guheza A3 maze kwegera ngiye muri A2 naho nyine nabandanije uko niho naje kwakira umwami n'umukiza muzima ganje burya nje kwakira umwami n'umukiza muzima ganje namwakiriye nyine muri interna no nakiriye Yesu jewe kandi vraiment kuko navuze ati jiwe abavye banje naho bavuze bakijijwe ntabwo bisigura ko je nkijijwe ntabwo ibyo bingarantisa ko je nkijijwe niho naciye nakira umwami n'umukiza muzima ganje hama ico gihe vraiment ndumva amahoro ndakirundi muneza ndabatega bya bintu bitandukanye nabyo ndabagire bahora batubwira urumva hari undi munezero uca wumva ari ukundi kumva umenga ehana ari nyine hari handi hano nyine hari ikindi kire urimo urumva ko wakiriye Yesu rero iki gihe n'ukuri ndaryoherwa cyane gose niho naciye ngira n'umwete nishaka wo kurondera Imana ndabahantu mu batwabana gusenga iwana nyine ufise umuriro nyine kabisa nuvuga ati n'ukuri ndashaka Imana rero muri uwo muriro aho watanguriye
niho natangiye kuza ndaronka indirimbo nyinshi zimwe ndazirota ndi muri internet mbyuka nkandika ahandi dufite iminsi yo gusenga hagati mu ndwi muri groupe publique team y'abanyamasengesho umva tukandika nkandika je nkaguma nandika rero ndibuka ko c'était 2011 gutyo burya uruwa mbere je ndirimbo ingene natangiye kuyandika nanditse kajya kantu nyine kajya kahofera gusa uruwa mbere ni wewe ubereye gushima kagarukira hajya gusa indirimbo bwa mbere yagarukira hajya ntiyarenga hajya mu nyuma niho naje rero kuyashisa donc iraba niniya naho nyine yaje kuba niniya bivanye n'ibintu nyine Imana ari kirancisha vraiment bica bima kugira gute bica bima kwandika kwagura ikiyumviro Imana ari yanshizemo cyo kubona ingene Imana ari ya mbere me kuvuga ingene Imana ari ya mbere hari je narabapakura ubuzima bwanje no kwindabwiza ukuri burya kwibagira iyo wavuye ni indwara kwibagira iyo wavuye ni indwara kandi iyo bagiye Imana yagukuye naho nyine mba numva umenga naho ni indi ndwara kebe ariko mvuga nti iyo wibutsa Imana yagukuye biraguha kubona ibintu byinshi biraguha kwambikwa izindi nkomezi biraguha gutahura ubundi bushobozi bw'Imana biraguha kubona kumenga si wewe ahubwo hariho uwundi muri kumwe atari wewe wenyine so nako vyagenze uruwa mbere ntangiye kwigisha je natangiye kwigisha ngeze neza ku Université du Lac none cenda yitwara ku bagenzi twarimbana muri Samak hari nk'abantu twakorana ibikorwa muri groupe publique yo muri université ariko ntangira kwigisha abaririmbyi bamwe bo muri Samak numva bo ndibuka bakabame mugisha ndibuka yana nuko byagenze bashadrake urumva ndimba tukayijamwo tukayisengeramwo après niho rero kuko urugendo rw'Imana burya bari rurerure kuko Imana igendera gukanya niho nagenda ronka ibindi vyiyumviro bica biza bisahiriza ijya uruwa mbere iciza imeze uko imeze uyu munsi nziza cyane tuvuye kuri uruwa mbere tuca tuduga kuri ndagukeneye Yesu cyari igihe cyo kumva ko byo kweshaka Imana ni indirimbo uyumva ndavuga mu isengesho cyane ndavuga mu ikintu cyo gusenga bo ni indirimbo naronse mu byo bwo gusenga kuko hari igihe numva umenga iyo turiko turakorera Imana hari igihe tuba twumva by'ukuri ko dukeneye Imana kundi rugezo rudasanzwe bo kumva ko Imana ishobora kudukuramo akamenyero kico iri kudukuramo akamenyero kiciri donc wo kumva amajambo agize ya ndirimbo numva by'ukuri nani mu mutima w'ahantu numva ko nkeneye kumenya Imana kumenya Kristo kandi akankuramo kumumenyera kuko ari igihe tuba mu nzu y'Imana abantu tugasenga abantu tukaririmba abantu sinzi tugakoreshwa mu buryo bucanke buriya ariko asanga naho turiko turabikora rimwe na rimwe igihe usanga uri kurabikora ugasanga uri kubikora kubw'umugenzo ikivunga akora kuri mu bandi uri umuririmbyi uri mu bandi baririmbyi tikukure nk'umuririmbyi nk'abandi bose yanditse nanjye reka nandike ariko ugasanga hari handi hantu Imana wibikira gushaka rero iyo ugiye handi hantu hagiye Imana ati we peti cangaha anye ndakwereke burya sibi ariko hari ikindi kintu ushaka kuri wowe rero no kuri rya ndimbo yavuye ahantu mu buryo bw'isengesho cyo kwinumva ko byo kuri nkeneye Imana gusumba kuruta birushirije vraiment niyo mpamvu rero naciye ndonka na ijya ndirimbo byo gamasengesho imbere inyuma yayo hari indi ndirimbo wasohoye ivuga ngo naho noca mu mwonga w'igitutu cy'urupfu iyo nayo yazanywe n'ibihe bo ndakunda hari igihe wandika indirimbo rimwe na rimwe hari igihe umuntu akubwira ngo iyi ndirimbo ndiko ndayumva ndumva umenga ngo ntihwanye n'ikijambo ry'Imana rivuga sinzi igituma umuntu abivuze gutyo ariko nuko nzi ko natahuye jewe Imana nk'Imana ikora mu buryo bwinshi Imana irashaka gukora mu buryo bwo gushaka kuyimenya birushirije Imana irashaka gukora mu buryo bwo kukwigisha icishije mu bintu hama kandi kaguheramo indirimbo nyine no muri ibyo bihe Imana irashaka gukoresha ibihe Imana irashaka gukoresha donke uburyo bwose bushoboka kugira ngo yo iserure ico igomba ku bantu bayo icishije muri ibyo bihe kendi buga ko naho noca nyine nayo nayironse vraiment ntari mu bihe bitameze neza vraiment urumva ndibuka cyo gihe nafise bo tuvukana ari jewe ndabaraba bitoroshe urumva ariko mu nyuma nkabona muri urwo rugendo Imana yijana na je vraiment
yagijana na jewe ijya ndirimbo naho noca yaje novuga nti yaje nk'umugenzi wa uruwa mbere gushigikira icimviro cya uruwa mbere uruwa mbere hama mu nyuma kuba uwa mbere ndamubona nk'umwungere buryo uzurabe umwungere ntagenda inyuma umwungere busanzwe ntakwiye kugenda inyuma ariko umwungere acika karorero kubo arongoye no kuvuga ucika ikitegerezo cya burongoye cyane cya butwaye no kuvuga ibyo ntibibera inyuma ariko biba imbere hama bakabibona hama bakagukurikira to nabonye nk'Imana nk'uwa mbere hama ejo kuba uwa mbere ndayibona nk'umwungere mu buzima bwanje kandi nkabona ko muri ubwo bwungere bwayo kuko ari Imana igucisha ahantu igutwaye urumva ikakujana kugira uyikurikire muri uko kuyikurikira yoyo kuko idameze nka twebwe itabona ibintu nka twebwe itiyumvira ibintu nka twebwe iyo yivuze ati duce mu mazi no kuvuga wewe utigeza kumva umutima wayo wo kwemera guca mu mazi nimivuze ati nzira genda abona ari ngaha mu muriro no kuvuga ubu uri hafi yo kwitegura ati Imana ndagusabye nshoboze kugira ngo nanjye umuriro ngire gute tuwucanemo kuko ariko ari gihe dutinya nk'abana abantu ukabona umuriro ukavuga ati oya Mana tandi kurancisha siho ntabwo reka dukatire hariya ku ruhande ukamenga ugiye gupropoza Imana ingene have ibikora ariko narabonye ko naciye mu miriro nabonye ko naciye mu bintu bitoroshe nabonye ko naciye mu bihuhusi ariko icyo gihe ndavuga ati Imana ndamaze kukubona kenshi cyane gose muri parcours y'ubuzima bwanje so nta mpamvu rero reka vraiment ndakwitege nk'umuntu wowe nyine naho no haca umenga haragoye naho no haca umenga ni igitutu cy'urupfu naho no haca umenga abandi bohatinya naho no haca umenga biraremereye iconzi cyoco nuko ntahura ko nziko uri kumwe na jewe iryo jambo kumenya ko Imana iri kumwe nawe buryo basi ikintu nacyo kiba cyoroshe kisaba ukundi kwizera kugira ngo wumve ko ni wagenda ugenda uzi ko nyine uri kumwe n'uwo murongozi uri kurara ibyo ndi mbwene tangura uhoraho umunezero wawe nizo nkomezi zanje urumva urayibona gucyo nshitse ku ndirimbo abantu benshi bakunda kudusaba kuri Heritage TV yitwa Shimwa ni kubera iki abantu bayikunda cyane batubwira kuri iyo ndirimbo Shimwa nayo nyine ni indirimbo nayo navuga ko ifise intahe nayo irafise intahe yayo aho yajiva ndibuka umunsi umwe mbwira abantu ati nanditse indirimbo abo dukorana igikorwa ijya Shimwa nukuri nayo nyine yavuye nyine mu gusubira kuraba aho Imana yankuye urugendo nagendanye n'Imana kugendana n'Imana mu buryo bwo kwizera ndibuka ngeze muri Eglise Life Center hari ukundi gukura nagize vraiment mu buryo bw'ijambo kumenya Imana gusenga n'ibindi byinshi bitandukanye icyo gihe nukuri ijya Shimwa yaje nk'ikintu kimpa gushira Imana ahantu kuyibona ingene yambereye donc yagijana na jewe mu bihe byose atana kimwe nkuyemo ari mu buryo bw'agakiza ingene agira amfasha mu buryo bw'agakiza aho wamenga ushika mu bintu kumva umenga agakiza ho gaheba ariko ukavuga ati sino gaheba foko nshishikara ariko ukisanga no muri uko gushishikara nta nkomezi ziba washizemo ariko n'Imana bikoze donc aho hose mbabarire aho hose naciye mvuga ati nukuri aha ndashima Imana kare yabikoze ndashima Imana kare yabikoze ndashima Imana kare yagendanye na je ndashima Imana kare yamfasha ukuboko ndashima Imana ko donc nukuri hari ibintu ubusanzwe ubuzima bw'umwana w'umuntu ingene maze kubona n'urugendo buryo urugendo rugize n'ibintu byinshi urashaka kugenda ahantu kisanga uri kugenda nto humurambi bigashika inzira y'umurambi gahera ugasanga ugeze ahantu humusozi uduga umuduga gahera ugasanga ugeze ahantu gira gute umanuka hagahera ugasanga ugeze ahantu hari inzuzi hagahera ugasanga ahantu hanyerera hagahera ugasanga hari inzira iyo nzira ica mu bishanga ibintu by'ibishanga sivyo ibyo bigahera ugasanga ushiye mu nzira noho irimo ibintu by'amahwa cyangwa amabuye cyangwa sinzi ibyo byose birashobora gushika kuko niko namambona urugendo rw'umwana w'umuntu ariko namambona inkomezi zidushoboza guca aho hantu no kubera ko ari Imana ibabikoze ku buzima bwacu so kubera ko tuba twabyishoboje rero nanaciye nkora ati nukuri uri kuraraba parcours ya nzira yose umva iyo parcours y'urugendo ifise ico igendera kreya mu muntu ifise ikigenderereka mu muntu mu buryo bw'amaso yiboneka
ifise ikigenda irabwira umuntu uburyo bw'amatwi yacu twumvisha, ariko iyo urengeye ibyo niho umuntu muza kubona by'ukuri koko atari wewe, ariko hariho Imana, hariho Kristo, hariho gufasha ukuboko, hariho kugatigenda. Rero mu nyuma y'ibyo byose naciye mvuga ati nukuri shimwa. Shimwa buri. Yes, shimwa hanyuma ndabishingira intahe. Ndabishingira intahe. Reka nuko winjiye muri album y'indirimbo nshasha. Iyi album yiswe Ineza Yawe, usanzwe niko yitwa Ineza Yawe. Ineza Yawe irakwereka by'ukuri. Je izi ndimbo ndaziha like urugendo nagendanye n'Imana. Kuko uri kuraraba urugendo rw'Imana ni runini, hari by'ubuntu ugashingira intahe, hari by'ubuntu ugashima, hari by'ubuntu ukavuga ineza y'Imana, hari byo donc ndiko ndavuga ibyo, hari abantu bace bimvira kumenga ndiko ndavuga bya bindi bifatika, bakumva kumenga uvuze ibyo uri kuravuga kuronka amamodoka, kubaka amazu, gutera imbere muri business, kugira iki sibyo ndiko ndavuga. Yego naho navyo nyine Imana navyo nyine ibyo nyine yabitanga, kuko suko Imana ibyito bitanga kandi navyo yabitanga by'ukuri, sibyo. Ariko ahanini mba ndiko ndavuga ku rugendo ubagendanye n'Imana. Burya iyo ugendanye n'Imana iraguha ama challenges menshi cyane gose. Ndabona urabona nka Mose cyangwa urugendo rw'Abisirayeli, hari gihe tuvyumva tukumva umenga ni imigani, ariko rujya rugendo ni urugendo rurimo inyigisho nyinshi ku buzima bw'umwana w'umuntu na bugingo n'ubu musitiri mu gakiza. Rujya rugendo rurakwereka ni nka photocopy y'agakiza uyu munsi abantu bashaka ko bari mu munsi, ariko bashaka kutabimenya, kumva kumenga bajya Abisirayeli yumvise ngo baragabiye Imana, kumva umenga batuka. Ariko hamwe nawe ufata ivyiwawe, nawe ufata urugendo rw'iwawe ukarutereka imbere yawe uyu munsi ubutiko turavugana, cyangwa se ukisubiramo ukiraba, haraho nawe usanga harano ugira uraca ukabwira Imana ati Imana yo, ukidoga Mana nta mazi, Mana duha amazi, ukumva umenga uvuga ati Mana nta mazi, kumenga ukwidoga nta mutsima, ukumva umenga ukwidoga nta nyama ndya, ukumva umenga ukwidoga ngo nta. Urayibona ibyo birashobora kuba mu buzima bwacu, ariko ntitubimenye. Ariko twasomerwa kije gisomwa cy'Abisirayeli tukumva umenga bajya batipe abantu babonye Imana, abantu Imana igendana nabo, bageze ahantu hashushe ikabazana agatemperature kameze neza kugira ngo bamererwe neza, mu ijoro igahinduka inkingi y'umuriro kugira ngo ntibakubitwe n'imbeho yo mu bugaragwa, kumuranga igacicika igicu kugira ngo ibakingire izuba, ariko ntibabibona. Ni nkuko nateguye umunsi dushobora kuba turi mu rugendo rw'agakiza, ibyo ntitubibone. Wabyutse ukomeye, ufite amagara meza, urahema me uri kuridogera inyama, uri kuridogera stock, uri kuridogera iki, urumva nta utane n'Abisirayeli bidogera inyama kandi Imana iri imbere yabo mu ijoro irabiyereka ku murango bari kumwe nayo kandi irabazigamye, urumva. Ariko ugasanga rimwe na rimwe ibyo tuko turavyibagira. Rero jewe kwibuka ibyo byonyine gusa, kubona ibyo byonyine gusa, ndavuga ati Imana ahantu mvumenga ndahabonamo ineza yawe, ineza y'Imana. Kuko ineza y'Imana yo yayigaragaje yicishije mu rukundo yadukunze. Urwo rukundo rwonyine gusa, ubonye urukundo Imana idukunda, niho wicara ukavuga ati ega Mana naho bya bintu ntabishika ko ega ndazi kunkunda, ega no mu kunkunda wagaragaje ubushobozi bw'ineza yawe. So ibyo rero nibyo jewe biheza bikampa kumva byo kuri no vuga ineza y'Imana nukuri. Ni birebire bro. Amen. Ni album yawe ya mbere, ntirahera gusohoka ndibaza yose. Mbega ikwindirimbo zingana gute izohera gusohoka ryari? Ni album igizwe n'indirimbo 10. Hama muri izo ndirimbo 10 tugenda dusohora imwe. No kuvuga duteganya ko indirimbo ishobora guhera mu kwezi kw'icenda, naho dushobora cyaze mu kumunane. Ariko dushobora guheza iyo album gusoreza ndirimbo tagushika mu kwezi k'umunani ukw'icenda gucyo muri interval. Kuzimaze gusohoka nta bantu bazakiriye gute? Icyo cewe birabyongora kubidetecta cyangwa kubimenya ngo umuntu ngo yakiriye indirimbo ko, ariko cewe icyo nibaza nuko icyo numva umenga nicyo bari ikibazo kiwanje, ahubwo niko ni mwe mugira ni wamenya urugezo umuntu ashobora gutahuriraho ikintu, kuko jewe ntabyo nomenya. Kuko twebwe Imana iduhaye ikintu, uwo ari wese Imana imuhaye ikintu aragitanga, hama mwemera akagira gute wakabandanya agira gute akora, kuko uri umuntu nyine uri umugabo nyine uratanga, hama nyene gutanga
ibikenewe niwamenya n'ingene abishikana ku babikeneye rero urumva nkaho banumva je ntabyo nomenya wimva gute juste muri kino gihe indirimbo wandikiye ubanza wandikiye kuri ETB arizo indirimbo uri kuraziha abantu wimva gute ku mutima nukuri ikintu cya mbere kiryoshe ijambo ry'Imana rivuga ngo gutanga kuzana umugisha kuruta guhabwa hajya ikintu Imana yaguhaye ukarekura ugatanga uwo wonyine n'umugisha umaze kubona urya ndaguha ikintu akarorero ari abantu bibaza ko kwigumiza k'ibintu ari byo bya mbere biryoshe hari abantu mvumenga ibintu byose bakwikwegera ko bakirundaniriza ko kandi byo biba biryoshe ariko si byo biryoshe ikintu cya mbere kiryoshe ni igihe Imana iguhaye ikintu ukagitanga hama wagitanga ukagereza abo yaguhaye kugiha hama icyo kintu kikabagirira ikimaze uko kiba kimeze kose uko kiba kingana kose kuko hari igihe twumva kumenga uzotanga ari uko wakwije menshi kabivuga mu buryo bwifadika hajya umuntu yumvira ko yotanga kubera ko afise byinshi birenga ariko no muri bikeya Imana yaguhaye bitange sibyo kuko aho niho hari umugisha bo rero umunezero umugisha nibaza ko utera umunezero nawe nyene nukuri biraryoshe hari igihe wumva umenga ufise ikintu cyo gutanga igihe kinini rero ubonye hageze igihe ko ugihereza ubwoko bw'Imana nukuri uravuga ati Imana ushimwe nijyaje muri bati ngo ushimwe ko mbaye umukozi murakimaze donc uvuga ati asha Mana shimwa ko jewe nawe umukozi murakimaze ariko ngira gute ntanga icyo wambwiye kugira gute ntanga icyo wambwiye gutanga rero ku bwanjye numva umenga n'umunezero kuba ivy'Imana haye ubuzima bwanje ndabihereza abandi nkabipartage abandi nkabisangiza abandi biba biryoshe gusangiza abandi icyo Imana ashyize muri wowe biraryoshe kuko hari igihe abantu benshi bama bavuga ngo urumva ngo jewe ngo bingana uku ngo je ngo nibitoya ngo je ngo ntawe birashika niwumva Imana ikubwira ati gitange icyo kintu gitange ugihereza abantu bayo yego tukwakiriye haciye iminsi mike usohoye indirimbo yitwa Umwami Ankunda n'ubuhe butumwa ushaka guha abantu tunarangiza iyi interview bakoze cyane indirimbo Umwami Ankunda bo kucyo nabwira umuntu muno mwanya ariko aradukurikirana nuko namubwira ati ukuri hariho inshuti nziza yo kwizerwa Kristo wenyine kubera ko mu buzima tubayemo hari igihe abantu tugerageza gushiraho kumva ko naka n'umugenzi ni inshuti bo nibuka ko nigena nandika iyo ndirimbo byari bihagaze ku kubona ingene Imana indutira inshuti zose umugenzi yakubwira ati je ngenda gukorera ikintu ariko ejo akakubwira ati byahindutse umuntu ashaka kumvisha ko ari inshuti yawe ariko ejo akaba nimero ya mbere peut-être akora ibindi bintu bitandukanye n'ibyo wari witeze kuri we uwo n'umuntu abantu niko tumeze sibyo umuvyeyi wiwawe yakubwira ati je ndi inshuti yawe mwana nzo kuba hafi ariko twarabonye abavyeyi batabana twarabonye abavyeyi bihakana abana ni uyu munsi turacyabibona abavyeyi bihakana abana abavyeyi bagira iki urumva ariko wumve ngo no muvyeyi ari wa wundi tuvuga ngo niwe wa mbere ariko no gasanga nawe nyine ibyo bifite aho bigarukiriza rero nagira mbwira umuntu wese ati hari inshuti nziza Kristo wenyine niwe inshuti y'ukuri ku buzima bwacu simvuze ko abo tutobakunda simvuze ko abo tutobana nabo simvuze ko bwabwenzi hagati yacu bwohera ni vyiza kuko n'ijambo ry'Imana riraduhamagara gukundana hagati muri twebwe ariko nagira mvuge ngo hejuru y'inkundo zose hari uwo dukunda atakina kimwe abanje kuturaba ko hari uwo dukunda ataravye ingene dusa ataravye aho twavuye ataravye uburemerezi bw'ibyo dufise donc Kristo wenyine gusa rero nagira mbwire n'uwo muntu wese ashobora kuba ariko araca mu bibaza kumenga ngo nahebwe nta mugenzi nyifise nta ukindi hafi oya nagira ndakubwire ngo umva Kristo wenyine niwe nshuti nziza y'ukuri ni wamwizera ukamwizigira ukanamwakira mu gihe utaramwakira nukuri uzobona ingene urugezo rwe rw'ubucuti ari ikintu kinini cyane gose nukuri n'umwama dukunda afise urukundo rurengeye ibyo dushobora kwibaza yani icyo numva nubwira umuntu ashobora kureka dukurikirana kubwiyo ndirimbo kandi ndagushimira cyane kuba waduhaye n'umwanya murakoze cyane
murakoze. Reka nshimire n'abariko barakurikirana kino kiganiro tukirangize ngaha, hanyuma indirimbo umwama nkunda muyirabe ngaho hasi, lien yayo twayashize kuri YouTube no kuri Facebook, hanyuma tuzosubira ubutaha.